Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ibu dan Bapak dimanapun berada, pagi ini kita akan belajar Iqra kedua halaman 30 ada Bu Mega di Jepang. Silakan Bu Mega dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulai. La azaba La adzaba wala mama wala mama wasaqoha wasaqaha wa nazoro wa nazara fahadatha fahadatha la syaroba la syara panjang. La syaraba diulang. la syaroba Kemudian bananaka bananaka la fasaqo la fasaqa wadolala wa dolala. Kemudian wahafazo wa hafaza fahadoro fahadara fakhosaro fakhasara lazakaro la dzakara lamaaka la ma'aka wanasoro wa nasara. Kemudian wa akhoro wa akhara fagofaro faghfara falazada falazada amamaka amamaka wanabaza wa nabadha la khotoya la khataya tadaroka tadaraka ya zoharo ya zahara la azago la azaga. Udah pinter ya. Walaupun suaranya nyaris tak terdengar, kan udah lumayan kenceng nih. Diapain sama Mas Rizky? lagi Di kerja Pak. oh di kerja, iya. Baik, sekarang Iqra 3 ya, langsung. Ini bacaan pendek, disiplin kita pendek dan panjang. B. Yuk mulai dari sini. Ini tetangga orang Sunda semua nih. Mulai. Tati, Tati, dadi, dadi, nani, nani, mami, mami, baba, baba, bibi, bibi, tati, tati, titi, titi, nabata, nabata, nabati, nabati, najasa, najasa, najasi, najasi, balada, balada, baladi, baladi, hasana, hasana, hasani, hasani, amila, amila, syahida, syahida, fahima, fahima, lazima, lazima, biti, jiho, dadi, di, fi, imami. biti, jikho, dadidi, vivi, imami. Oke. Nah, sekarang mulai berlatih disiplin. Mana bacaan panjang, mana bacaan pendek. Yuk, ini dua-dua dibacanya ya. Mulai.
Fa'ala, fa'ili. Fa'ala, fa'ili. Hasada, hasidi. Hasada, hasidi. Kataba, katibi. Kataba, katibi. Jalasa, jalisi. Jalasa, jalisi. Khotoba, khotibi. Khotaba, khotibi. Qoro'a, qori'i. Qoro'a, qori'i. Ini ya-nya nggak dibaca ya. Jadi hamzah ngontrak nih ya. Jadi kadang-kadang hamzah ini ada di alif. Kayak ini ya, hamzahnya di alif. Kadang-kadang di wawu, kadang-kadang di iya. Penyesuaian. Kalau berbaris kasrah dia ngontraknya di iya. Kalau berbaris patah dia ngontraknya di alif. Kalau berbaris domah bunyi u itu biasanya di wawu kayak muqsadah gitu ya. Qoro'a, qori'i. Kemudian Bayana, bayini. bayana, bayini. Malaka, maliki. Malaka, maliki. Alama, alimi. Alama, alimi. Syahada, syahidi. Syahada, syahidi. Siroto, Sirata, jihadi. jihadi. Tibako, Tibaka, biladi. biladi. Libasi, Libasi, imadi. imadi. Fa'ili, Fa'ili, gifaro. gifara, gifara. Kemudian, yuk silakan. Sabita, Sabita, asifi, asifa. asifa, Batila, batila, qadiro. qadira, Jihada, jihada, firoshi. firashi, Mihadi, mihadi, ni'ami. ni'ami, Hadia, hadiya, na'ima. na'ima, Zohiro, zahira, batina. batina, Kiroma, kirama, fisoli. fisali, Khiyama, khiyama, shikoki. syiqaqi, Lijama, lijama, falako. falaki. Balako mana falako? Ya, Ngebelakok. Pak. Falaki. Ayo, terus diulang. Falaki, Falaki, ikoba. iqaba, Azabi, azabi, hafizo. hafiza, Sahito,
Sakhita. Gosiko. Ghasiqa. Nadiro. Nadhira. Layyina. Layina. Dafi'a. Dafi'a. Lazima. Lazima. Sakila. Saqila. Konita. Ti. Konitati. Mau dihentikan, mau diterusin? Ini kan ikro 3. Dibaca apa Ah, adanya aja. Baca apa adanya. oh. Yuk. Konitati. Konitati. Kalau dihentikan jadi konitats. Itu yang dikatakan mad dari disukun. Jadi panjang ya. Kalau dihentikan. Karena ini ikro 3 dibaca apa adanya. Konitati. Kemudian. Famahia. Wama. Wamahia. Wamahia. Kemudian. Abidati. Abidati. Kemudian. Syati'aha. Syati'aha. Bagus. Mantap. Hadirati. Ya. Hadiroti. Kemudian. Wa'afini. Wa'afini. Kemudian. Khosyiati. Khasyiati. Kemudian. Iqobaha. Iqabaha. Kemudian. Ginaiya. Ghinaiya. Kemudian. La'ibati. La'ibati. Kemudian. Rofi'ati. Rafi'ati. Nazi'ati. Nazi'ati. Kemudian. Nasyitoti. Nasyitati. Sodako. Sodikoti. Sadiqati. Wamalia. Wambaliya. Famalia. Famali'a. Zakatika. Zakatika. Fawahisha. Pendek. Fawahisha. Fawahisha. Lawa. Fawahisha. Lawaki'a. Lawaqi'a. Kemudian. Paha. Faha. Pa- Fahalika. Fahalika. Kemudian. Janahika. Janahika. Jariyati. Jariyati. Kemudian. Kazalika. Kadzalika. Kemudian. Magoriba. Maghariba. Kemudian. Madoji'a. Madaji'a. Kemudian. Lahatifa. Lahatifa. Kemudian. Manamiha. 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 Kemudian. Marodi'i. Maradi'i. Maradi'i. Kemudian. Ini. Yuk, pendek semua. Syahida. Syahida. La'iba. La'iba. Gonima. Ghanima.
rodiya, radiya, fi'ala, fi'ala, fa'ili, fa'ili, kitaba, kitaba, katibi, katibi, jihada, jihada, jahidi, jahidi, gifaro, gifara, gofiri, ghafiri. Kemudian laqo, laqa, qonitati, qanitati, ato, ata, tibaqo, tibaqa, adasiha, adasiha. basoliha, Kenapa ragu? Jangan ragu-ragu. Ayo lagi. basoliha, Bau solih, bau sok, bau soliha. hasidi, Hasidi, bisyarika, bisyarika, wamahia, wa ma hiya, aliyaha, aliyaha, safilaha, safilaha, syati'aha, syati'aha, qonitati, qanita, qanitati, fayatama, fayatama, abidati, abidati, mawaliya, mawaliya, mawaliya. Jadi di bacaan tuh semakin dinikmati, semakin enak, semakin ketemu ya rumusnya. Tapi semakin bacaan itu nggak kenal, susah ngegelik-gelik lagunya. Nanti lagunya juga gampang mengikuti. Yuk mulai. Panjang jihi, pendek. Ji, 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 jihi, ja, ji, ji, je, je, je. Jakarta. Ji, 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 jijik, nyambungin. Jijik. jiji, Iya, kemudian. nini, Punya nenek nggak? Nenek. nini, Nini, nenek-nenek. Nini. Kemudian. Heeh. lili, Lili. Biasa aja kali. Lili. Heeh. Kemudian. vivi, Vivi. Vivi. Kemudian. fa'ala, Fa'ala. Fa'ala. Kemudian. fi'ala, Fi'a. Fi'a. Fi. Bukan. Fi'ala. Ayo yang teliti. gimana Pak Ustadz? Yang panjangnya kan semua ini. Fi'ala. Panjang semua kan? Fi'ala, Nah, fi, ya coba lagi. fi'ala, Fi'ala. Fi'ala. Kemudian. qotala, Qatala. kitala, Kita. Kitala. Kemudian. wada'a, Mana wadah? ya kebalik Pak, Kebalik. Hai, coba balikin.
Wa'ada. Wa'ada. Wi'ada. 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 Kemudian. Yasaro. Yasara. Tisaro. Apa ini apa? Apa? Yi. Iya, Ya. yi. Y-nya jangan jelas satu. Yi. 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 Ayi. Ayi. Yi. Coba lagi. Yi. Sar. Yang jelas artikulasinya. Yisaro. Yi. Sara. Panjang semua ya. Kemudian. Kalau ngobrol sama Mas Riki nyambung ya. Pelan-pelan. Emang harus kenceng-kenceng ya. Masa sih. Emang Mbak Mega kalau ini itu. Kalau ada kerjaan, ngerjain apa? Kayak marketing apa kayak apa? Ngerjain apa ya? Laporan biasanya. Oh, laporan. Iya. Pokoknya ada pekerjaan. Jangan kerja terus. Ada seminggu waktu untuk menikmati hidup. Biar si dedenya keluar. Nah, ya. Kalau kerja terus mah memang nggak ada selesainya. Emang ditunda? Nggak? Ditunda dulu? Enggak. Oh, nggak. Dinanti? Nanti jalanin aja sih Pak awalnya. Oh, Cuma sekarang iya. udah menanti. Heeh. Iya, makanya jangan ditunda. Tadinya sih ditunda sih tadinya. Oh, jangan dulu gini gitu. Jadi pas pengen belum keluar. Ya mudah-mudahan dibantu doa lah nanti ya. Terus Amin. pendek semua. Khosyi'a. Khosyi'a, khosyi'a pendek semua. Khosyi'ina. Khosyi'ina. Kemudian Khosyi'ati. khosyi'ati. So'ima. So'ima. Khodi'ina. Khodi'ina. Sogiroka. Soghiraka. Kemudian Hafizo. nggak ada yang panjang. Oh iya Pak. Sogiroka. Itu mah udah bener Oh tadi. yang benar. Soghiraka. Yang ini yang kamu baca terakhir. Kan nggak ada yang panjang. Ya nggak? Iya. Coba. Hafizo. Hafilza. Hafizina. Hafizina. Hafizoti. Hafizati. Zabaniyati. Zabaniyati. La azida. La azida. Kemudian Tolibina. talibina. Kemudian Sodako. sodaka. Sodikina. Sadiqina. Sodikoti. Sadiqati. Ini hak ya. Hak aslinya hak di awal gini, di tengah gini, ini di akhir. Di akhir itu bentuknya bisa begini, bisa begini. Kok beda-beda? Ya, kalau dia nih lihat ya di bawah. Kalau dia nyambung tuh hanya begini bentuknya. Tapi kalau dia misah kayak gini. Kok bisa nyambung, bisa misah? Mungkin bertanya begitu. Jadi nanti kalau yang misah itu kalau dia ketemu huruf-huruf egois. Huruf-huruf yang nggak bisa nyambung. Kayak dal dengan h nggak bisa nyambung. Nih ro dengan h nggak bisa nyambung. Wow dengan h nggak bisa nyambung. Ini dal dengan h tuh ya. Huruf-huruf egois. Jadi bentuk H itu bisa begini. Kalau saya bilang kayak I love you gitu ya tuh kayak angka 5. Tuh kadang-kadang bulat begini. H dada, H gede itu kadang-kadang begini bentuknya. Ini kalau dia nyambung tuh, nyambung. Ngerti enggak? Paham enggak? Iya Pak. Tapi kalau mim nanti lain lagi. Kalau mim kecil aja bentuknya. Kalau mim di ujung bentuknya ke bentuk semula kayak gini nih. Kembali ke bawah mim ya. Tapi kalau di tengah mim itu mirip H. Kadang-kadang orang sering keliru. Kalau mim kan cuma satu kali.
Satu kali apa Pak Ari nih ya, lihat nih. Nih, satu kali, cukup satu kali kalau salah nih. Ini kan mim nih ya tuh. Ini mim ya tuh. Tapi kalau H itu 2 kali ke bawah, ke atas lagi tuh H. Ngerti nggak? Ini H H Mm. gede. Nah, tuh. Kalau H kecil cuma ke bawah doang. Nanti kapan-kapan ada latihan nulis ya. Udah bisa, udah pintar nulis. Insya Allah bisa Pak nulis. Oh, kok insya Allah sih. Bisa nggak saya tanya? Insya Bisa. Allah bisa, iya. Kalau nulis kok insya Allah. Kalau Mega nanti ke Jakarta kan sama Rizky tuh main ya ke Pak Ari. Insya Allah Pak Ari. Nah itu baru insya Allah. Kalau Mega udah nikah belum? Insya Allah orang dia udah nikah. Iya. Sama Mas. Mas Rizky Umar orang mana aslinya? Jogja ya? Orang tinggalnya di Bekasi. Oh tinggalnya di Bekasi. Bukan orang Jawa. Jogja. Ibunya Jawa, papahnya Bengkulu, tapi tinggal di Bekasi. Oh tinggal di Bekasi. Mm-mm. Ketemu di Jepang ya. Masya Ketemu di Allah. Jepang. Hebat ya, alhamdulillah. Ntar anaknya jadi apa ya? Keluarnya orang Jepang, kayak si Soleh ya, Soleh ya. Ya mudah-mudahan jangan nunda-nunda ya. Itu pengikat pengikat cinta kasih itu. Jangan ditunda-tunda. Ntar pas pengen susah nanti dapatnya. Ya, yang ini. Halaka, Halaka naharo, nahara lafihi, lafihi hazihi, hadhihi hamaza, hamaza syahida, syahida wabihi, wabihi fakariha, fakariha hadama, hadama fihima, fihima. Tuh di mim ya. Ini H. H 2 kali tuh bolak-balik ya. Ke bawah, ke atas gitu. Kemudian abihi, abihi ibadihi, ibadihi la azida, la azida. fi jidiha, J-nya panjang. Fiji panjang. fi jidiha, Fiji diha. Kemudian bibalighihi, bibalighihi. Kemudian bigolizi, bighalizi bidonini, bildanini wa bildanini. Kemudian wajasadihi, wajasadihi watogina, watagina. Panjang. Watagina. Ulang. watogina, Kemudian biyaminika, biyaminika. Kemudian misakihi, panjang. Misakihi gitu. Misakihi. misakihi. Iya, kemudian. Oh, kemudian Eh, belum. iya Pak. Kemudian. Nah, ini. Yuk. Tohirina, Tahirina. Kholidina, Khalidina. Hisabihi, Hisabihi. Zolimina, Zalimina. Sakifina, Thaqifina. Syahida, Syahidihi, Shin. Syahidihi. Lahatifa,
Lahatifa. Zakatika. Zakatika. Azanihi. Kayak orang suruh makan antara mau dan enggak. Suruh nikah antara mau dan enggak. Semangat atuh. Adzanihi. Nggak dengar suara saya semangat. Semangat. Iya, Pak. Kumaha ah. Ayo lagi. Ah, Azanihi. kemudian Hafizina. hafizina. Syati'aha. Syati'aha. Kemudian Famali'a. 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 Kemudian Tolibina. talibina. Kemudian Zakirina. zakirina. Kemudian Asobi'ihi. asabi'ihi. Fahalika. Fahalika. Mawaliya. Mawaliya. Biziyadihi. Biziyadihi. Fayatama. Fayatama. Masakina. Masa lalu sama masa kini. Masakin, tapi masakin itu kalau orang bahasa Arab bukan masa lalu ya. Masa kini dan masa lalu bukan. Masakin orang-orang miskin. Ini kayak orang yang ini ya. Satu agresif bercinta, yang satunya diem gitu. Kasihanin loh. Semangat atuh gimana? Masakina. Masakina. Emang nggak bisa ditambah lagi semangatnya? Udah makan belum? Udah. Tahan gitu Emang kayak gede. gini kali Pak suaranya. Tuh kalau ngomong enggak. Iya gitu. Kenapa? Kalau baca Quran itu karena kau diwarnai rasa apa? Rasa takut, rasa kurang pede. Nah, udah lepas. Kan Pak Ari bilang, di sini belajar itu harus berani salah. Salah biarin aja. Ucapin aja gitu. Kalau kita soal bercinta mungkin ngucapin duluan, ngeri takut ditolak. Di sini kan nggak apa-apa. Ini kan bukan bercinta, ini berngaji ya. Ya, Jang, yuk. Bina. Binasirihi. 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 Kemudian, apa-apa dah kalau memang begitu adanya ya. Udah ngapain lagi. Ini H. H itu ya. Ini tak. Tak. Tak itu kalau di H, ini tak marbutoh. Ini tak ya. Bunyinya tetap tak. Tapi kalau dihentikan, ini bunyinya menjadi H. Ini namanya tak marbutoh yang bawah. Tak marbutoh itu tak yang ada di huruf H gede, H domir ya. Tak marbutoh. Disebut marbutoh itu terikat. Kan tak itu kan perahu. Nih ya. Ini nyambung nggak? Ini huruf apa nih? Huruf na. Ta. Tak ya. Nah, yang dikatakan terikat itu ibarat wanita. Wanita tuh kalau udah nikah terikat pernikahan. Terikat dengan suaminya tuh. Ngerti nggak? Kan tadinya gini ya, tadinya terbuka. Oh, diikat tuh, diikat. Wanita itu ingin masuk surga gampang. Cukup taat sama suaminya, udah surga. Tapi suami yang mana dulu? Suami yang benar. Kalau suaminya tukang mabok mah susah juga ya. Nggak sholat, nggak apa itu mah. Ditinggalin aja kayak gitu. Nih, nah titiknya pindah ke atas tuh. Ngerti nggak? Tak marbutoh, tak terikat. Ngerti nggak? Apa coba? Jelasin lagi. Bedanya tak marbutoh sama tak taknis. Ini tak perahu, tak taknis. Disebut tak marbutoh terikat kenapa? Tamu terikat. Karena Terikat seperti diikat. wanita sudah menikah. Oh iya. Kok jadi tahu? Ya kok gitu deh. Pokoknya ini tamarutah ya. Jadi rumahnya di H gede ya. Nah kalau dibunyikan kayak ini ya di bawah nih. Gobaroti, gobaroh gitu. Kok begitu ya? Itu aturan mainnya.
ini kayaknya biasa-biasa saja ya. Nggak ada yang istimewa pelajaran ini. Tapi tadi ada yang nanyain juga, Pak bacanya gimana yang ini katanya. Ya kayak gini nih. Fatihati gimana kalau dihentikan? Ya Fatihah. Jadi H. Tapi kalau disambung Fatihati gitu. Bukan patah hati ya, Fatihati. Ya, mulai. Fatihati. Fatihati. Kemudian Ajiroti. ajiroti orang titiknya di atas. Akhiroti. Akhirati. Rofiqoti. Rafiqati. Gobaroti. Gobaroti. Amila. Amila. Soliha. Soliha. Alihati. Alihati. Hijarota. Hijarata. Wanada. 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 Kemudian Khotoya. khotoya. Kemudian Wa abihi. wa abihi. Kemudian Basorihi. basorihi. Kemudian Akima. aqima. Kemudian Mahiso. mahisa. Mahisa. Kemudian Dahidoti. dahidati. Dahidati. Kemudian Goshiyati. ghasyiyati. Kemudian Madoji'a. madaji'a. Kemudian Amini. amini. Kemudian To'amihi. ta'amihi. Kemudian Waladihi. waladihi. Kemudian Bisihafi. bisihafi. Kemudian Marido. maridha. Kemudian Zabaniyati. zabaniyati. Kota roti. Kota roti di mana ya? Di Bekasi ya? Banyak rotinya. Kota roti, kota roti. Iya. Kemudian ini udah pinter ya, cuma tinggal beraninya aja nih. Ya, nggak berani-berani. Masa ke Jepang jauh-jauh berani? Ngajinya nggak berani. Lepas, yuk mulai. Sami'i. Pendek ujungnya. Wih, Sami'i. Sami'i. Kemudian Basiri. basiri. Kemudian Hamiyati. hamiyati. Kemudian Asoni. asani. Kemudian Latifa. latifa. Kemudian Khobiro. khabira. Hafizoti. Hafizati. Kemudian Bibani. bibani. Kemudian Syafa'ata. syafa'ata. Kemudian Sogiroka. shaghiraka. Kemudian Bato'ihi. bataihi. Kemudian Makomi. maqami. Kemudian Azizi. azizi. Kemudian Hakimi. hakimi.
bi'ajihi. Enak aja, biajihi. Emang titiknya di mana? Iya, Pak. Hei. Iya, Heeh. Pak. Heeh, ayo. Bi'ajihi. Ni'ajihi. Azabi. Azabi. Halimi. Halimi. Qadiri. Qadiri. Nasiyati. Nasiyati. Kazibati. Kadibati. Nawasi. Nawasi. Wi'ada. Panjang wi-nya. Wi'ada. Wi'ada. Kemudian. Tijarota. Tijarata. Kemudian. Fatoroni. Fatarani. Kemudian. Syati'i. 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 Sama aja ya. Kemudian. Finarihi. Finarihi. Fi akibihi. Fi akibihi. Bagus. Sebetulnya udah pinter Mbak Mega ya. Cuman ya enggak apa-apa, mungkin itu karaktermu ya. Nggak mau diganggu orang, nggak mau mengganggu orang, nggak mau teriak-teriak. Gimana kalau di jalan, tolong, 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 gitu ya, pelan-pelan. Jadi jalan jalan kemana-mana jangan sendiri ya, bersama suamimu nanti. Kalau jatuh, tolong, tolong. Ya, ya yang ini. 14. Labisina. Labisina. Janahika. Janahika. Walalihati. Wala dari mana wa'a? Wa'alihati. Wa alihati. Khoti'ina. Khati'ina. Wazakata. Wa zakata. Bimafazatihi. Bimafazatihi. Wa'izina. Wa'idhina. Fakhoshita. Fakhashita. Binasirihi. Binasirihi. Biakhika. Biakhika. Gishawakti. Gishawati. Gishawati. Ya, ulang. Gishawati. Gishawati. Kemudian. Fi zinatihi. Fi zinatihi. Ulang. Fi zinatihi. Kemudian. Syayatina. Syayatina. Kemudian. Marodi'i. Maradi'i. Kemudian. Wakhilalihi. Pendek. Wa khilalihi. Wakhilalihi. Kemudian. Kafabina. Kafabina. Solawati. Salawati. Ala gonami. Ala ghanami. Kemudian. Khodi'ina. Khadi'ina. Wahazihi. Wahadhihi. Ibadatihi.
ibadatihi Iza qada. idza qada. Kemudian Asatira. asatira. Ulang. Asatira. Kemudian Wahafizo. wa hafiza. Terakhir ya 15 dan 15 dulu nanti diulang-ulang ya. Udah bagus, cuman tinggal artikulasi lepasnya aja. Udah bagus kok. Yuk. Kazalika. Kadzalika Samawati. samawati Bialihatina. bi alihatina Fabatila. fabatila. Hamilati. Lanya panjang. Hamilati ya. Hamilati. Hamilati Rodiyalaha. radiyalaha Asifata. asifata. Panjang. Asifata. Ya, sad asifata. Kemudian Fasyati'i. fasyati'i. Kemudian Bidonini. bildanini. Kemudian lanya panjang. Lahayata. La hayata. Lahayata. La hayata. Kemudian Waja'alani. waja'alani Bilisanina. bilisanina. Kemudian Ibadihi. ibadihi Watogina. wa taghina Fahijaba. wa hijaba Hafizina. hafizina Hamidata. hamidata Wa asila. wa asila Ahadisa. ahaditha Wa ilahi. wa ilahi. Kemudian Biyaminika. biyaminika. Kemudian Li abihi. li abihi. Kemudian Sohibatihi. sahibatihi. Kemudian Wa akhirihi. dan akhirnya berakhir. Wa akhirihi. Ulang ya. Ulang terus udah pinter. Cuman ada beberapa yang kadang-kadang kesilap. Alhamdulillah. Nggak, sebentar lagi juga udah ikro. Ini ikro berapa ini? 3, 3, 4, 5. Udah sama kayak Mas Rizky nanti kayak suamimu. Pinter tuh suamimu juga. Alhamdulillah ya. Amin. Iya. Tapi anaknya belum pinter. Belum jadi. Belum ada. Belum ada. Nah mudah-mudahan ya berdoa sama Allah. Jangan ditunda-tunda, itu pengikat tali cinta kasih. Dengan itu nanti kan ada sesuatu yang lain lebih indah lagi. Ntar ngajarin anaknya gitu ya. Terima kasih ya. Billahi taufiq wal Makasih Pak hidayah. Ari. Sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.